السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ishimwe n'ikuzo byuzuye ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha nibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri bo, Allahumma amin. Nyuma yo kuvuga ibisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko Allah yayitaka mu bamarayika bayo, nk'uko twabitangarijwe nuko uyu munsi tugiye kwiga isomo rya fiqh insha Allah. Igitabo cya fiqh turi bwige, igitabo tugiye kwiga cyitwa Manhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqh fi ad-Din, cyanditswe lil-Allamati al-Shaykh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, cyanditswe n'umumenyi ukomeye Sheikh, izina rye yitwa Abdurrahman bin Nasir mwene Nasir as-Sa'di rahimahullah. Allah amugirire impuhwe. Abdurrahman mwene Nasoro, Kinyarwanda izina rya Nasir ryitwa Nasoro. Abdurrahman mwene Nasor as-Sa'di, nicyo gitabo tugiye kwiga. Igisobanuro cy'iri zina, icyo iri zina risobanuye, izina ry'igitabo Manhajus Salikin, inzira y'abagenzi. Manhajus Salikin, inzira y'abagenzi, bisobanuye Manhajus Salikin, iyi ni inzira y'abagenzi. Manhajus Salikin, iyi ni inzira y'abagenzi. Wa tawdihul fiqh, no kugaragaza fiqh, no kugaragaza fiqh fi dini, mu idini rya Islam. Manhajus Salikin, iyi ni inzira y'abagenzi. Impamvu ndi kongeraho iyi nuko hangaha hari insimburazina, hari ikinyazina nyereka mu rurimi rw'icyarabu kitagaragara ariko kirahari, ari cyo mu cyarabu bavuga hadha manhajus salikin. Niyo ndi kuvuga iyi ni inzira, hari ikinyazina nyereka cy'ikintu kiri hafi kitagaragara, niyo turi kuvuga manhajus salikina, iyi ni inzira y'abagenzi. Manhajus Salikin, iyi ni inzira y'abagenzi. Wa tawdihul fiqh, no kwerura no kugaragaza al-fiqh, fiqh fi dini, mu idini. Niko igitabo cyitwa, cyanditswe n'umumenyi twavuze izina rye Abdurrahman mwene Nasir as-Sa'di, Allah mugirire impuhwe. Uyu mumenyi akaba ari umwe mu bamenyi bakomeye cyane bo mu binyejana byacu, yabayeho mu kijana cya 19, ndetse uyu mumenyi akaba ari n'umwarimu w'umushekhi wacu ukomeye witwa Sheikh Muhammad mwene Salih al-Uthaymin. Hari umumenyi witwa Ibn Uthaymin uzwi cyane, uvugwa kenshi. Uyu rero n'umwarimu we, uyu ni umwe mu barimu bamwigishije, kandi ubumenyi bwinshi Sheikh Ibn Uthaymin yafashe yigishijwe n'uyu nguyu nyiri iki gitabo tugiye kwiga aka kanya, ari we Abdurrahman mwene Nasir. Ntabwo ndi muvugeho byinshi, ariko birahagije gusa kuba uyu mumenyi ari umwarimu wa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, uzwi ku izina rya Ibn Uthaymin mwene Uthaymin, Allah mugirire impuhwe. Ndetse umenye akaba afite ibitabo byinshi yanditse bitandukanye. Muri byo harimo igitabo cya Taysirul Karim, tafsiri ya Qur'ani isanzwe izwi ku izina rya Tafsiru Sa'di, tafsiri ya al-Imam as-Sa'di. Uyu mumenyi yavutse mu mwaka w'1307. Igihe yavukiye ubumenyi, yavutse mu mwaka w'1307.
mu mwaka wa Kiislamu hijiriya murandika inyuguti ha nkuru yavutse 1307 mu mwaka wa Kiislamu apfa mu mwaka w'1376 apfa mu mwaka w'1376 gufasha uyu mwaka wa nyuma umwaka yapfiriyeho ugakuramo wa mbere urahita ubona imyaka yapfuye afite. Yapfuye mu mwaka w'1307 apfa mu mwaka w'1376. Allah amugirire impuhwe. Atanga igitabo cye yaranditse al-Muqaddima, umusogongero. Al-Muqaddima, umusogongero. Arangije aravuga ati bismillahi, ku izina rya Allah. Bismillahi, ku izina rya Allah. Ar-Rahmani, nyirimpuhwe zagutse. Ar-Rahmani, nyirimpuhwe zagutse ku biremwa byose. Ar-Rahmani, nyirimpuhwe zagutse ku biremwa byose. Ar-Rahimi, nyirimpuhwe ku bemeramana. Ar-Rahimi, nyirimpuhwe ku bemeramana. Bismillahi, ku izina rya Allah. Ar-Rahmani, nyirimpuhwe zagukiye ibiremwa byose. Ar-Rahim, nyirimpuhwe ku bemeramana. Yatangije izina rya Allah. Cyo yarasobanuye ati ntangije izina rya Allah. Ntangiye kwandika mu izina rya Allah nyirimpuhwe zagukiye ibiremwa byose, nyirimpuhwe ku bemeramana. Nicyo bisobanuye. Ntangiye mu izina rya Allah. Ntangiye kwandika igitabo mu izina rya Allah. Arangije aravuga ati wabihi, kandi niwe Allah. Wabihi, kandi niwe nasta'inu, twiyambaza. Wabihi, kandi we niwe nasta'inu, twiyambaza. Mbega Allah niwe dusaba inkunga. Nasta'inu, dusaba inkunga. Wabihi, kandi niwe nasta'inu, dusaba inkunga, twiyambaza. Alhamdu, ishimwe n'ikuzo byuzuye. Lillahi, ni ibya Allah. Alhamdu, ishimwe n'ikuzo byuzuye. Lillahi, ni ibya Allah. Nahmaduhu, niwe dushima. Nahmaduhu, turamushima. Wa nasta'inuhu, niwe dusaba inkunga. Wa nasta'inuhu, turamusaba inkunga. Wa nasta'inuhu, turamusaba inkunga. Wa nastaghfiruhu, tunamusaba imbabazi. Wa nastaghfiruhu, turamusaba imbabazi. Wa nastaghfiruhu, turamusaba imbabazi. Bisobanuye turamusaba kuduhanagurira ibyaha. Wa natubu ilayhi, turamwicuzaho, turicuza kuri we. Wa natubu ilayhi, turicuza kuri we. Wa natubu ilayhi, turicuza kuri we. Wa na'udhu billahi, twikinze kwa Allah. Wa na'udhu billahi, twikinze kwa Allah. Min shururi, aturinde ibibi. Anfusina, bya roho zacu. Anfusina, bya roho zacu. Ibi bya roho zacu, by'imitima yacu. Wa sayyiati a'malina, nibibi by'ibikorwa byacu. Wa sayyiati, nibibi by'ibikorwa byacu. Wa sayyiati, anaturinde ibibi
a'malina by'ibikorwa byacu. Man yahdillahu, uwo Allah ayoboye, man yahdillahu, uwo Allah yayoboye, fala mudilla lahu, nta wamuyobya. Fala mudilla lahu, nta wamuyobya. Man yahdillahu, uwo Allah yayoboye, fala mudilla lahu, nta wamuyobya. Wa man yudlil, n'uwo Allah yayobeje, wa man yudlil, n'uwo Allah yayobeje, fala hadiya lahu, nta wamuyobora. Wa man yudlil, n'uwo Allah yayobeje, fala hadiya lahu, nta wamuyobora. Wa ashhadu, ndahamya, wa ashhadu, ndahamya, an, yuko, wa ashhadu, ndahamya, an, yuko, la ilaha, nta wundi ukwiye kugaragirwa mu kuri. La ilaha, nta ukwiye kugaragirwa mu kuri. La ilaha, nta ukwiye kugaragirwa mu kuri. Illa Allahu, uretse Allah. Illa Allahu, uretse Allah. Wa ashhadu, ndahamya, an, yuko, la ilaha, nta wundi ukwiye kugaragirwa mu kuri. Illa Allahu, uretse Allah. Wahdahu, wenyine gusa. Wahdahu, wenyine gusa. La sharika lahu, ntawe babangikanyije nawe. La sharika lahu, ntawe babangikanyije nawe. La sharika lahu, ntawe babangikanyije nawe. Wa ashhadu anna, ndanahamya yuko mu by'ukuri, Muhammadan, Muhammadi, Muhammadan, Muhammadi, abduhu, ari umugaragu we, abduhu, ari umugaragu we, wa rasuluhu, n'intumwa ye. Wa ashhadu, ndanahamya, anna, yuko, Muhammadan, Muhammadi, abduhu, ari umugaragu we, wa rasuluhu, n'intumwa ye, sallallahu alayhi wasallam. Allah amutake mu bamalayika be, anamuhundagazeho amahoro n'imigisha. Amma ba'du, nyuma y'ibyo, mbere yuko dukomeza, turatanga ubusobanuro bw'amwe mu magambo ari muri uyu musogongero mu ncamake. Ndasubiramo uyu musogongero, hanyuma aho turi buze gutanga ubusobanuro burenzeho, murasabwa kubwandika kugira ngo mutahane inyungu insha Allah. Sheikh yatangiye avuga bismillahir rahmanir rahim, ntangiye mu izina rya Allah nyirimpuhwe zagukiye ibiremwa byose. Ibiremwa byose bisobanuye abeza n'ababi, abemera n'abatarabemera. Ni nyirimpuhwe zagukiye ibiremwa byose. Ku biremwa byose nta kiremwa na kimwe kivuyemo. Ar-Rahim, ni nyirimpuhwe ku bemeramana by'umwihariko. Ni nyirimpuhwe ku bemeramana by'umwihariko. Aya mazina abiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ni amazina agaragaza yuko Allah ari nyirimpuhwe, ariko akaba afite itandukaniro, akaba atandukanye. Ar-Rahman rigaragaza ko Allah ari nyirimpuhwe zagutse, zagukiye buri umwe, ndetse zagukiye buri kiremwa cyose kibaho, yaba icyo kiremwa ari cyiza cyangwa se ari kibi. Ar-Rahim, nyirimpuhwe ariko z'umwihariko ku bemeramana. Izi ni impuhwe z'umwihariko Allah agirira abemeramana, ndetse azanabagirira ku munsi imperuka. No gutangiza iri zina rya bismillah biri mu mugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yakoraga, biri muri sunna
nziza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakoraga ubwo yandikiraga amabarwa atandukanye ayohereza ku bayobozi bagiye batandukanye abakorera ivugabutumwa anabahamagarira ubusilamu. Yatangizaga bismillahir rahmanir rahim. Rero ni sunna nziza ku muntu ugiye kwandika ibaruwa, yaba ari igitabo yaba ari ibaruwa, kuba yatangiza iryo baruwa akaritangiza bismillahir rahmanir rahim, hanyuma agakurikizaho ibyo akeneye kuvuga. Aha ni bijyanye no kwandika. Naho mu bijyanye no kubwira amagambo y'imbwirwaruhame, amawaidha, khutba, sunna no gutangiza alhamdulillah, no gutangiza alhamdulillah cyangwa se ukavuga innal hamdalillah ugatangiza alhamdu. Sheikh yatangiye avuga rero alhamdulillah, ishimwe n'ikuzo ryuzuye ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kubera ko ari ubusobanuro ntabwo ndi butinde ku magambo kubera ko twayasobanuye. Nahmaduhu, turamushima we, mbega turamushima we kubw'ibisingizo bye byiza. Wa nasta'inuhu, Allah turamusaba inkunga, turamwiyambaza. Wa nastaghfiruhu, turamusaba kuduhanagurira ibyaha. Wa natubu ilayhi, turamwicuzaho. Wa na'udhu billahi, twikinze kwa Allah, min shururi, aturinde ibibi, anfusina, by'imitima yacu, kubera ko imitima igira ibibi, imitima igira ibibi bigiye bitandukanye nk'uko Allah bivuze muri Qur'ani avuga amagambo yanyuze ku rubibi rwa Yusuf alayhi salam, bimaze kugaragara ko ari umwere atakoze icyaha cy'ubusambanyi, ariko Yusuf yahise avuga ati wa ma ubarri'u nafsi, ariko nge ntabwo ndi kwiyeza, ntabwo niyejeje kuba nabaye umwere, ntabwo niyejeje ngo nigire ko ndi mwiza kurusha abandi, ntabwo ndi kwiyeza. Inna nafsa, mu by'ukuri roho, la ammaratun bisu, roho y'ikiremwa muntu itegeka ibibi. Kuvuga rero roho zacu zigira ibibi, rero twikinze kwa Allah turinde ibibi bya roho zacu. Wasayyiati, anaturinde ibyaha ibibi, a'malina, by'ibikorwa byacu, aturinde ibibi, aturinde ibyaha biba byakozwe tuba twakoze mu bikorwa byacu, kandi Allah ni mwiza wo kwikingwaho. Man yahdillahu, uwo Allah yayoboye, mbega uwayobowe na Allah, ushobora kuvuga uwo Allah yayoboye ari nako bisobanuye ahangaha. Bashobora kuba navuga ati uwayobowe na Allah, fala mudilla lahu, nta wamuyobya, kubera ko Allah yamuyoboye, nta wundi ufite ubushobozi bwo kuba yakora iki yamutanisha ngo amuyobye. Wa man yudlil, n'uwo Allah yayobeje, fala hadiya lahu, nta wamuyobora. Mbega uwayobejwe na Allah nta wamuyobora nyuma yuko Allah amaze kumuyobya. Aha twitondere amakosa akorwa na bamwe, twitondere amakosa ariyo tugiye gusoreza aka kanya. Amakosa akorwa na bamwe, hari abakora amakosa basobanura ngo wa man yudlil, ngo n'uyobejwe n'irari ry'umutima we, n'irari ry'umutima we ngo nta wamuyobora. Ariko kuvuga gutyo aba ari ikosa mu myemerere, aba ari ta'wil, aba ari ugusobanura no kugoreka ikigwi cya Allah n'isifa ya Allah, no kuyigoreka ukayivugwa mu buryo Allah atayivuze. Ubundi ibigwi bya Allah, uburyo Allah bivuze niko tubisobanura mu ndimi zacu, keretse igihe habayeho impamvu yo gutanga ubundi busobanuro mu gihe bibaye ngombwa. Ariko ubundi busanzwe nuko iyo Allah avuze ikintu, yiyemereje ikintu akacyitirira, turakimwitirira tutabanje kuzana kugoreka. Rero ahangaha bamenye bavuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u, ayobora uwashatse, wa yudillu man yasha'u, ndetse akanayobya uwashatse. Wa yudillu man yasha'u, akanayobya uwashatse. Ndetse ibyo Allah yivuze muri Qur'ani, kadhalika yudillu Allahu man yasha'u, ni nk'uko Allah ayobya uwashatse, wa yahdi man yasha'u, akanayobora uwashatse. Abanyagasona bakavuga bati yahdi man yasha'u bihikmatihi, ayobora uwashatse kubw'ubugenge bwe, kubw'ubushishozi bwe, ayobora uwashatse kubw'ubushishozi bwe. Wa yudillu man yasha'u,
akanayobya uwashatse bi'adlihi kubw'ubutabera bwe, akanayobya uwashatse kubw'ubutabera bwe. Izo zose ni sifa za Allah. Ibi byombi ni ibigwi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah afite ibigwi afite ikigwi cyo kuyobora ndetse afite n'ikigwi cyo kuyobya. Ariko akayobora, Allah ayobora uwo azi neza yuko akwiye kuyoboka, ndetse akanayobya uwo azi neza yuko kuyoba bimukwiye, atari uko amubukuje, ahubwo ari uko Allah azi neza yuko uyu nguyu adakwiye umuyoboro. Muri aya zisobanura ukuyobora no kuyobya, kugira ngo wenda bitabera urujijo bamwe, kuko harahita havuga ati none se nituvuga ngo Allah ngo yobya uwo ashatse, ubwo ni gute yamuhana kandi we yamuyobeshe? Ibyo rero bikaba biviramo bamwe kuba bakora iki, bahindura cyangwa se basobanura iyo sifa bakaba bayisobanura nabi. Musabyumva kenshi cyane muri mukaddima mu ntangiro abantu bakora iki, bakunze gukora amakosa ahangaha bavuga ati ngo n'uwo yobejwe n'irari ry'umutima we. Aya bari amakosa bari gukora, bakunze kubyitwaza bavuga yuko ngo nituvuga ngo Allah arayobya, ni ukuvuga nituvuga ngo Allah arayobya, icyo gihe rero ngo nahana umugaragu ngo azaba amurenganyije. Ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko Allah aravuga ati yari kuvuga ku nkuru ya Musa alayhi salam, aho Musa yabwiye abantu bati wa idh qala Musa liqaumihi, ibuka zirikana ubwo Musa yabwiye abantu bati ya qaumi, yemwe bantu banjye, lima tu'dhunani, kuki muri kumbangamira, kuki mumbangamira, wa qad ta'lamuna, kandi mubizi neza yuko anni rasulullahi ilaykum, kandi mubizi neza yuko ndi intumwa y'Imana kuri mwe. Yemwe bantu banjye, aho ngari guhamagara abanya-Israeli tuko nibo yoherejweho, yari intumwa kuri bo by'umwihariko. Arabaza ati kuki mumbangamira, wa qad ta'lamuna, kandi mubizi neza yuko anni rasulullahi ilaykum, mubizi neza yuko ndi intumwa y'Imana kuri mwe. Allah aravuga ati, ari naho ngamije, falamma zagu, ngo bakimara gutana, mbega abantu ba Musa, falamma zagu, bakimara gutana, azagha Allahu qulubahum, Allah nawe yatanishije imitima yabo. Bakimara gutana bakarika ukuri, bakarika inzira ya Musa amaze kubagaragariza buri kimwe, bakimara gutana, azagha Allahu qulubahum, Allah nawe yatanishije imitima yabo. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, kandi Allah ntabwo ayobora abantu b'ibyigomeke. Allah ntabwo ayobora abantu b'ibyigomeke. Ni ukuvuga Allah ayobya uwo ashatse nyuma y'uko uwo muntu amaze kugaragarizwa ukuri akagusobanukirwa. Iyo akwirengagije akareka ukuri, Allah akora iki? Allah aramuyobya. Iyi aya rero iri muri suratu Safi muri aya zibanza, suratu Safi muri aya za mbere, niba ntibeshye ni muri aya 3 za mbere. Suratu Safi muri aya 3 za mbere. Aho bisobanuke neza yuko Allah ayobya uwashatse, no kumuyobya amuyobya nyuma yuko umuntu amaze gutana. Iyo amaze kuri akubona, Allah nakora iki? Allah aramuyobya. Naho kuvuga ngo Allah ngo arekera mu buyobe, ngo wayojwe n'umutima we, cyangwa se ngo yobejwe n'irari rye, ngo Allah murekera mu buyobe, byo no kugoreka. Kuba Allah avuga ngo arayobya, wowe ukatuvuga ati ngo yobejwe n'irari ry'umutima we, ugahakanira Allah ukuyobya, icyo aba ari ikibazo mu myemerere, aba ari ta'wil, aba ari ukugoreka ikigo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.